ሰላም ኩራት ተኸታተልተን አዲና ቻነል ከሚያለኹም አብዘለኹም ሰላም እንጠና ኮነልኩም እንዳተመነኹ ለምኻ መበል 16 ክፋል ናይ A1 Deutsch ኮርስ ዝልኩም መጽ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጁን ከምቲ ዝሓለፈ ብዛዕባ ናይ Adjektivdeklinationen ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ዝሓለፈ ግዜ bestimmte Artikel ርኢና ነርና ለምኻ unbestimmte Artikel und ohne Artikel ምዝኾነኸ እቶም Adjektivdeklinationen ከመይ ይመስሉ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣቀዲመ ከምቲ ልሙድ ናብተን ዝሓለፋ ዕዮ ዝሃብኩኹም ናበን ከኣቱ ማለት እዩ ሃውስ ኣፍጋበ ነርና እታ ቀዳሚት እንታይ ትብል ነራ Ich gebe das Kind ein Glas Wasser. Ich gebe das Kind ein Glas Wasser. ትብል ነራ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ንዓና ዘገድሰና እንታይ እዩ እቲ kind እንታይ ዓይነት አርቲክል ይወስድ እቲ kind እንታይ ዓይነት አርቲክል ይወስድ das Kind ይወስድ ማለት እዩ das Kind ይወስድ ስለዚ ካልኣይ ነገር ነው ጥሙቶ ኦብጀክት ኣብዝ እንታይ ኣሎ ein Glas Wasser ኣሎ እንታይ ይበያ ኣነ Glas Wasser ein Glas Wasser ስለዚ እቲ ኦብጀክት ብአኩዛቲቭ ገረ ገሊጽ የለሁ እቲ kind ሕጂ እንታይ ኮይነሎ indirect object ክልተ ኦብጀክት ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ እቲ indirect object ወይ እቲ ዝውሃብ ዘሎ ነገር ብምንታይ ገረ ገልጾ dativ ገረ ገልጾ ማለት ስለዚ das Kind ዝነበረ ኣብ ኖሚናቲቭ ኣብ dativ እንታይ ይኾን ኢልና ነርና dem ይኸውን ኢልና ስለዚ Ich gebe dem Kind ein Glas Wasser ኢልና ንምልሳን dem ንምልሳን ነራ ማለት እዩ ዝበዛሕና ጽቡቕ መሊስና ነርና በጣም ጽቡቕ ነሩ ሓልሓልና ሹጌጋታት ነረን ግን ዝኾነ dem Kind ንብሎ ማለት ልክ ዓምቲ ኣብ ክፋል 15 ዝራና ብድሕሪ ኣውን ልክ ኸማ እያ ዘላ Ich gebe das Vater ein Glas Wasser Ich gebe ሕጂ Vater ኣለና እንታይ ዓይነት አርቲክል ወስድ Vater der Vater ማን ስለዝኾነ ማስኩሊን ein Glas Wasser ኦብጀክት ለኒ Vater ተሆናሎ indirect object ስለዚህ ich gebe dem Vater ein Glas Wasser ትምለስ ማለት እዩ ከም ዘላታ ኮይና ከም ኣብነት Vater ኣክንድ Vater Mutter ነራንተ ትኸውን Mutter ነራንተ ትኸውን እንታይ ንብልና ነርና ich gebe der Mutter ein Glas Wasser ንርና ነርና ማለት እዩ ምክንያቱ die Mutter ወስድ አርቲክል die ኩሉ ግዜ ኣብ ኖሚናቲቭ ኣብ dativ እንታይ ይኸውን ኢልና ነርና der ይኸውን ኢልና ስለዚ der Mutter ምኾነ ነሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዘገድሰና እንታይ እዩ ኣብዚ ein Glas Wasser ኣቀዲመ ገሊጽ ein Glas Wasser አኩዛቲቭ ኣሎ ሱብጀክት በኖሚናቲቭ ተገሊጽሎ ዝቨርብ እዩ እዚ ኸ እንታይ ይኾን ኣሎ indirect verb ይኾን ኣሎ ስለ indirect object ይኾን ኣሎ ስለዚ በኖሚናቲቭ ጌርና dativ ጌርና ንገልጾ ማለት እዩ ስለዚ እዚን የረንተን ዝሓለፋ ዕዮታት ከምዚ ጽቡቕ ተረዳእና ሕጂ ኮና ተስፋ ገበር ስለዚ ናይ ሎማዓልቲ ኮርስ ይካኣቱ ማለት እዩ ናይ ሎማ እንደልኩም ብዛዕባ Adjektivdeklinationen እዩ ሕጂ ኣገዳዚ ብፍላይ ኣብ schriftlich Ausdruck ብዛዕባ schriftlich ፈተና ኣብ ትፍተነሉ ግዜ ሽራይበን ይኹን ወላ ድኾነ ከምዚ ባዶ ቦታ ምላእ ክኾን ይኽእል ኣብ ከምኡ ኣገደስቲ እዮም እዚኦም ዴክሊናሲዮን ዝበሃሉ ማለት ስለዚ ክንፈልጦም ጽቡቕ እዩ ዝሓለፈ ግዜ bestimmte Artikel ኢና ሎሚ ከም ዝበልኩኹም ብዛዕባ unbestimmte Artikel unbestimmte Artikel ኮይኑ ናይ ማስኩሊን ክርኢና ማለት እዩ ካሱስ ሲንጉላር ፕሉራል ክንብል ኢና ሕጂ ኣብ ኖሚናቲቭ der ማን ዝነበረ ኣብ አኩዛቲቭ እንታይ ይኸውን ገለገለ ርኢና ነርና ኣብ ከምዚ ኸኣ unbestimmte ድማ ein ይኸውን ነሩምሽ ein ስለዚ ኣብዚ adjective ስለዘለኒ ein ይለለኹ እዚ ein እዚ ማን እዚ der ዲዝወስድ ወላስ das ማን ዲዝወስድ ተሕብረኒ ይክእልኒ እዚ ein ምክንያቱ ein ንዳስ ጥቆመልየ der እውን ጥቆመልየ ነዚ እንተላክፈልዮ ኮይኑ ወይ ክሕብር ተዳ ኮይኑ ነቲ adjective እንታይ ክገብሮ ለለኒ endung ክገብረሉ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገብሮ ein ኢለ እዚ ግን der ማን ከም ዝወስድ ክሕብሮ ስለዘለኒ er ወስኹሉ ማለት እዩ ስለዚ ein kleiner Mann ትኸውን ማለት እዩ ein kleiner Mann
دير كم زوسد بزي أجيرة يحبر الله مالتي plural أين زبادة يبلنا معناته أين مات حد مالتي plural كان نبزح سلزوقنا يبلنا مالتي كم nominative ناب accusative كمتسي masculine أب accusative دين خوني لنا يرنا أين كا أينن خوني لنا يرنا مالتي سلزي يشجر يقولون أينن لنا it is mets adjective كا kleinen an نوسخلو مالتي أينن kleinen man لنا نخيل مالتي اليوم هجنا أبنت حنت فراون تحتل ich habe einen kleinen Mantel هذا حسب سويت اليوم مالتي سلزي تمزيلنا einen kleinen نقوله مالتي أبداتيف دما أبداتيف einem dem سلزو قنا كله نسي einem نقوله زخا كم زلاتا en مسخلا einem kleinen Mann Ich bin mit einem kleinen Mann gefahren. Damit kann ich Sie einmal sagen, kann man nicht machen. Ich helfe einem kleinen Mann. Illa نملس مالتي كل جزء نيداتيف كنستوعب لزلنا ان مالتي بدحر يوز مت ماسكولين ان بيشتيم ارتيكل بايشبيل مالتي بايشبيل وي ابنت اذا متشلوخ مالتي كما ابنت ein kleiner Mann hilft uns. Der Beispiel كم زحلفه. ግን ein kleiner Mann hilft uns. እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኖሚናቲቭ ሆናሉ እሱ ይሕግዛሉ ንመን ንዓና ይሕግዘናሉ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ein kleiner Mann man der ከም ድወስድ በዚ ንሕብሮ ኣለና ein kleiner Mann hilft uns ሆናሉ ማለት እዩ ኣብ አኩዛቲቭ ich rufe einen kleinen Mann an ich rufe einen kleinen Mann an anrufen Akkusativ ስለዝወስድ einen kleinen Mann ንብለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዳቲቭ ክንመጽእ ኢና ich helfe helfen ኩሉ ግዜ እንታይ ይወስድ ኢልና ነርና ዳቲቭ ይወስድ ስለዚ ich helfe einem kleinen Mann ንብል einem kleinen Mann ንብል ማለት እዩ ኩሉ ብዳቲቭ ዝወስዱ ቨርበን ተጠንጥቀመልና ማለት እዩ بمقصد دحر ماسكولين تاي كمصيو ناي فيمينين كمصيو مالتي ناي فيمينين وكا ناي انستايوي صوتا مالتي ناي انستايوي صوتا اين دي اين يوز وسد اب نوميناتيف اين يهون اتي ديكليناسيون نايتي ادجكتيف كان كلاينه اي ترحمو سولو دحريت مالتي اين كلاينه فراو سوم بايشبيل بدحريو اب اكوزاتيف قال كعكم يزمت امناي دي حاجه ስለዝኾነ ማለት እዩ አይነ ክላይነ ፍራው ንብል ፕሉራል ይብልና ከም ዝብልና ኣብ ዳቲቭ አይነር ኤር አይነር ማለት ዲዝ ነበር ዴር ሆ ስለዝበልና አይነር አይነር ክላይነን ፍራው ማለት ኤን ኩሉ ግዜ ዳቲቭ ነት ዴክሊናሲዮናል en ንስኾሉ ኢና ማለት እዩ አይነር ክላይነን ፍራው ንብል ኣብነት ኣለኒ ሱም ባይሽፒል ኣብነት ሱም ባይሽፒል ማለት እዩ ሰትፒ ኦኬ ich habe dash schwester schwester እንታይ ማለት እዩ ሓፍተይ ማለት እዩ ሓፍትኸ እንታይ ዓይነት ኣርቲክል ይወስድ ሓፍቲ እንታይ ዓይነት ኣርቲክል ዝወስድ die schwester ወስድ ስለዚ Ich habe eine kleine kleine Schwester. Ich habe eine kleine Schwester. إلا نملس مالتي. كابس بمقصد ناي نويتريم ناي داس زوجلو وي نويتريم إلنا نقول صوم زلنا ناي كوم وكنجبرينا مالتي. ناي نويتريم. am nominativ flut ein kleines manat kam zelna das kam dosen haus bimtay khabr za ein dir di das di ay yhbrana tay gera khabro es wasiga ein kleines haus ein kleines haus ila yhbro su das kam dosen malati aba akuzatif ka das znabara das yu kam zollowo ስለዚህ kam zelata sarma ein kleines haus tqomun malati
أبداتيف غير أبداتيف كأن كم لاي دير زنبر كوي فلاني أينم هون داس زنبر ديم سلسخون مالتي أينم كلاينن زول زي ينالو هاوس إلنا نزار عملت لنا حجون zum Beispiel ich habe dash Auto Auto unter ein Artikel توصل das Artikel توصل ስለዚህ ich habe ein Problem مالتي das ስለሆነ das ከም ተወስድ Auto ብምንታይ ከሕብሬ kleines ein kleines Auto ኢለ ይምልስ ማለት እዩ بمقصال بزعبا ناي ماسكولين اونا ارتيكل زوم ارتيكل وي بشتنت يكون وي بشتنت ارتيكل زي كلهم زخون اين زبل دياداس زبل انتزي هلوم ك ترايتهم adjective غيرنا نقولصون تلينا كمي يوصو صقم زبانه يقولوا كل حدا تراي نحنا توم ارتيكلنا نقولفهم معناتي حجي نخيد ابنومناتيف لك عمتاز اين قديفه تاكلاينر مانطال زمان زنتاي كم بوسد ديرمان كم زوسد فلط ارلخو مالتي ابلورال بلورال ترى بلورال مينر يمزباهلو اسوت كنبل ترى كينا كلاينه مناتو دي مينر سلازونه كلاينه مينر نبل ازي امنتاليو اب نوموناتيف مالتي ابا كوزاتيف كلاينن مان اتي اينن زنبره اتفينايو وانا ارتيكل سلنرئ زلنا كلاينن مان يخون اتخاني كم دلوو اكوزاتيف كلاينه ابزورا تكونالو زي كلاينه مينر وهونالو مالتي حجي اب اكوزاتيف ون مالتي ስለዚህ ከቀጽሌ አብዳቲቭ እንታይ ያለኒ كلاينم مان مناتو ازي انتاي يبحال አሎ كلاينم مان مناتو ديم مان ስለዝኾነ كلاينم مان አፍትኻኒ كلاينن ዳቲቭ ስለዝኾነ كلاينن ሜነርን ንብል ማለት እዩ كلاينن የሬታ كلاينن ሜነርን ኤም ንውስኾሉ ሜነርን ንብል ዳቲቭ ማለት እዩ كم أبنت على إشهاب سواي داش برودر كم سنقولين كلتا سلسلة بلورال مالتيهم إشهاب سواي لهم أبزي كلاين تراخل كنا تاكل إشهاب سواي كلاينن برودر كبلي مالتي إشهاب سواي كلاينن زم برودر أفت مالتي إشهاب سواي كلاينن برودر تهون الله مالتي Adjektivdeklinationen بزعبا فيمينين وكاني ناي انستايو كوينو بزي ارتيكل كاني كنري انا مالتيو كاسوس سينغولار بلورال نوموناتيف كلاينه فراو دي فراو سلازونه كلاينه فراو ابنوم اب بلورال كا كلاينه فراو كم زلو مالتيو اب اكوزاتيف هون كلاينه فراو حدا عينتي دي سلازونه سون كلاينه فراو حدا عينتيو أبزقا كلاينر فراو كنبلنا كلاينر فراو دير سلوزخونه أبداتيف كأقول لك زينا بلورال دين سلوزخونه كلاينن فراون نبل مالتيو نعمنت ich habe zwei kleinen Schwestern مناتو Schwester حانتي حفت مالتيو Schwestern كا بلورال مالتي سلازي ich habe zwei kleine ሽቨስተርን ይብላልኹ ማለት እዩ እዚኣ ናይ እዚኣ ወስዳ ኣለኹ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኖይትሪም ናይ ዳስ ዝወስዱ ድማ ክርኢና ማለት እዩ ein kleines Haus ዳስ ስለዝኾነ ከም ዘለዎ kleines Haus ሆን ፕሉራል ተኮይንካ kleine Häuser ፕሉራል ፎርም ናይ ሃውስ Häuser ማለት እዩ kleine Häuser إلنا نملسو مالتي أكوزاتيف كلاينس هاوس تجمع يقولون داس زنبر أكوزاتيفون داس سلزهون مالتي بلورال كالك هم كلاينة Häuser نقوله كلاينة Häuser نقوله داتيف كأني كلاينة مناتو ديم سلزهون كلاينة هاوس بلورال كلاينة Häuser إن نسقولو أبداتيف كل جزء بلورال مالتي كم أبنت كرينا ich habe das
dash Autos. Ich habe dash dash Autos. Autos pluralien Autos. Ich habe zwei kleine Autos. Zwei kleine Autos habe ich. ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓት ዝበልኩን ዛዕባ ወይ አርእስትታት እዚኣተን ነይረን ማለት እዩ ዛዕባ ዴክሊናሲዮንን ቀነይ ዝኾነኩም ከም ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ኮመንት ትምልሱን ሕቶታት ብዕምዑ ዝምልከታ ማለት እዩ ዘልኩም መፅለኹ ከም ቀደምኩም ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉን ተስፋ ይገብር ብመጻልውን ከም ትዝበልኩም ኣብቲ ሰሙን ወይ ኣብ ሰይነሶሉስ ኩሉ ግዜ ኣብ ኮሚኒቲ ንማዓት ሓንቲ ሕቶ ክትጽሕፊ أو غاني ملصهم ويكاتسافت تفوقهم كري دسبلن مالتي ስለዚህ ናይ ሎም መዓልቲ ሕቶና ወይ ካና ሎሚ የገዛና እዚን ቀዳሚቲ ich gebe dash dash man ein Glas Wasser በዴርን ይንገ ጌርና መስራሕያ እዚ adjective ማለት እዩ ዝኻኒ እቲ article ማለት ስለዚህ በሽቲምተን በዝንጌርና መስራሕያ ማለት እዩ ድዕሪያ du liest dash dash Buch Du liest dash dash Buch ለንሎ በአይን unbestimmte ማለት እዩ አይን እቲ adjective ናንጎጾ ኢንተረሳንት ጌርናውን መስራሕያ ሳልሰይት ሆናላትኒ ich ይቅሬታ እዚያ ሳልሰይት ትኮናለዋ ich habe dash dash Jacke በአይንን ሮትን ጌርና መስራሕ አይን ሮት ቦጌርና መስራሕያ ማለት እዩ ስለዚህ ክብራት ተኸታተልትና ናይሎም መዓልቲ መደበይ ወይ ናይሎም መዓልቲ ትምህርትና እዚአን ነይረን ፍላይዝ ዴክሊናሲዮን ገለገለ ጽቡቅ ጌርና ንፍለጦ ከም ዘልኩም አገዳሲ ስለዝሆነ ማለት ስለዚህ ዝመጽ ዘሎ ግዜ ብዙሕ ዝበለ ኣብነታት በቨርብ እንዳተጠቀምና ኣብነታት ዘለዎ ሒዘ ክመጽ ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ሰሰማዩ ቻው